Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Bakithi ke njengenjwayelo la ngiqhamuka khona ilapha ya Pietermaritzburg eMaqonqo. Kulapho la ngisebenzela khona noma ngithi kulapho ngitholakala khona. Ngizofisa ke bakithi ukuthi ngamukele bonke abantu namhlanje abaqalayo ukubona leli page lethu ukuthi nje bakithi bangakhohlwa ukuthi ba-subscribe, baphinde futhi ba-like, baphinde futhi bathene on ama-notifications khona njalo uma ngabe kukhona inkulumo noma kukhona ivideo esithe sayiqopha izokwazi ukuthi ebesisheshe ifinyelela kunina. Ngiyanamukela nje nonke bakithi, ningangena nje lihlale phansi, ikhaya elifudumele leli, akekho umuntu ongamukelekile. Okay, namhlanje ke bakithi ngike ngathi ake sizokhulumani ngezinto ezenza ukuthi imali igcine ingasahlali esandleni. Kodwa engifisa ukuthi ngiqale nginikhumbuze kona bakithi nokuthi abantu bangakhohlwa ukuthi into nento osuke uyitholile noma imali okutholile osuke uyitholile angikhathali noma ngabe incane kangakanani, kusuke kukhona isidalwa sakho esuke singelelelile wena ekutheni kube khona lokho ozokuthola noma ngabe kuncane noma ngabe kukhulu, kodwa lezo zinto kusuke khona abantu abavumile wena ukuthi wena ube nazo. Anganoma kuyazwakala yini? Okay, mangabe ngizokhuluma ngendlela yokuthi enene imali sinoma sikhuluma ngento yokuthi kuyenzeka uthola ukuthi imali ayisahlali esandleni. Khona abantu okuthole ukuthi uhola, ngenze nje i-example, uthole ukuthi uhola mhlambe u-3000, kodwa kulo 3000 wakho uthole ukuthi mhlambe uzokwenza igrosa athinte lapho nalapho bese iyaphela imali. Lo muntu asikwazi ukuthi singathi imali yakhe iphelele ezandleni ngoba wenza izinto ezibonakalayo kuphele yona imali, kushode yona imali, so ayiphelele ezandleni imali yakhe. Uyayazi ukuthi lo muntu imali yakhe uyenzani futhi uyayibona, kube ukuthi ke mhlambe kwesinye isikhathi emalini asuke nayo mhlambe ayimgculisi noma ayimanelisi, kodwa imali yakhe ayilahlekile noma ayiphelele ezandleni ngoba usuke eyibona lo muntu ukuthi imali yakhe uyenzani. Okay, lana mangabe sizokhuluma ke bakithi ngezinto uthola ukuthi izona ezilahla imali. Soqala ngokuthakathi ndiqala noma sithi ukuloya. Ukhona umuntu okuthola ukuthi imali ayisahlali esandleni kuyena ngenxa yokuthi kunezinto ezenziwa kuyena manje ezithola ukuthi sezidala ukuthi enene imali ingakwazi ukuhlala kuyena esandleni. Uthola ukuthi omunye kwagangwa ngemali yakhe ngoba vele kufunakala ukuthi abe umuntu ozoswela. Uthola ukuthi uyasebenza, imali yangena kodwa bese siphelele ezandleni ngesimo sokuthi kwagangwa ngemali yakho. Angazi noma ngiyazwakala yini. Omunye uzuthola ukuthi kwesinye isikhathi mhlambe wabelethiswa isilwane ke bakithi sonke siyazi ukuthi isilwane asiyibheki imali, vele sisuke sizoqeda imali, vele sisuke sizokumoshela empilweni yakuthi ingabi khona inqubekela phambili. Siyazi ukuthi njengoba sambezweni lasemhlabeni bakithi izinto eziningi zidinga imali, so ngesikhathi una beqedela imali inqubekela phambili wona vele awuzoba nayo. Ngokuganga kwabantu noma ngokuthakathi osuke benziwe kuwena, uthola ukuthi omunye nansi imoto unanemoto kwesinye isikhathi, kodwa manje ekubeni kwakho nemoto uthola ukuthi imoto ifa njalo, ibulala izinto obona kahle ukuthi hayibo bakithi ife manje khona kuzoke kuphuma imali kuwena. Ngesikhathi kuphuma imali vele kuwena, angithi wena vele uzoba nezinkinga, kunezinto ezibalekile ozohluleka wena ukuzenza ngoba vele imali iyaphuma. Ngazi noma kuyezwakala bakithi. Kwesinye isikhathi ke bese ukuthola ukuthi enene ngisho amathunzi kuthina, ithunzi nje lilodwa kwesinye isikhathi kukhona la likufihla khona ekuthole ekutheni kwesinye isikhathi kwawena ngisho ama promotions emsebenzini uthola ukuthi awusawatholi, ukuthola ukuthi abantu abafike ngemva kwakho emsebenzini kwabona sebekunyuselwe ezikhundleni, wena unyuselwe ezikhundleni ngoba vele kuyaziwa ukuthi wena ukunyusela kwakho esikhundleni ngisho emsebenzini kuzokwenza ukuthi wena imali okuyithola besiyanda. Lento wena esuke ingafunakala kuwena ukuthi ube umuntu ozothola imali noma ube umuntu angithi abona ozoba nenqubekela phambili. Ubuthakathi ke lokho ngifuna ukucakisa ukuthi esikhathini esiningi khona izinto
uthola ukuthi umuntu akayithola imali kodwa noma ngithi ayihlale ezandleni kuyena iphelele ezandleni ngesizathu sokuthi kunezinto ezenziwa kuyena bakithi. Kwesinye isikhathi ke bakithi nengane bakithi singayikhohlwa indaba yengane. Singayikhohlwa indaba yengane yona ingene ebuthakathile ingene ekuloyeni kodwa ayikho into eqeda imali njenganengane uthole ukuthi kunengane yakhe yadlula wangenzela lutho. Mayikhula le yangane ikhula iba nolaka izofuna ukumoshela izinto zakho izofuna ukuqedela izinto zakho uxakeke ukuthi ukwenze njani ngoba ngiyahola emsebenzini ngiyayithola imali kodwa mina ngeke ngaqala nje ukuyisebenzisa imali ivesana imali iphela isigubhukane ugcina ungasayibonanga nezinto zenzayo ugcina ungaziboni ukuthi kahle kahle mina ngiyahola ngiyasebenza kodwa ngiyazi ukuthi imali ngenzani angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Omunye kwesinye isikhathi uthola ukuthi eneneke imali yamphelela ayihlale ezandleni kodwa manje uthola ukuthi isizathu esenza leyo ukuthi yena akanaso isandla semali. Uma ngikhuluma ngokuthi uthola ukuthi umuntu akanaso isandla semali uthola ukuthi imali usebenza kahle omunye imali iyangena kodwa kuleyo mali yakhe engena wenza izinto ezingabonakali yena nje qobo lakhe hayi ngoba eloyiwe ngoba kukhona wenza izinto ezingenasidingo uthola ukuthi kwesinye isikhathi ungumuntu othanda izinto uthanda ubumnandi kakhulu uthanda izinto nje eziphezulu uthenga lokhu akathengi akenzi izinto ekumele ngabe uyazenza ngemali ugcine sekudinwa isidalwa sakhe esimembethe ukuthi siyamupha imali kodwa kumpheni kwakhe imali thina wenza izinto asimboni ukuthi yini le ayenzayo. Akithi ngaleso sikhathi ngesikhathi kudinwa lesidala wena sikwembethe kudinwa labantu laba wena benza ukuthi kube khona imali wena oyitholayo ukwazi ukuphila bese beyakuphuca. Akithi yabona ilapho ke la usuku uthola khona ukuthi enene umuntu uselahlekelwa imali uthola ukuthi umuntu imali ayisahlali esandleni bakithi. Bese kuzoba khona la futhi ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi enene imali yaphela ayihlali esandleni bakithi kodwa akungeve ngoba uloyiwe akungeve ngoba kukhona umuntu okuthakathayo bakithi uphucwa idlozi lakho uphucwa zidalwa zakini ngesizathu sokuthi wena awenzi kahle. Sikhumbuleke bakithi ukuthi enene abantu abasembethe noma idlozi lakini liyakwazi ukuthi likunikeze ingalende. Mangikhuluma ngokuthi bakwazi ukunikeza ingalende khona uthola ukuthi omunye ukhule nje uright uyathoza thola umsebenzi athi noma ethola umsebenzi asebenza cha uthola imali ebhekile nje impela uyakwazi ukwenza zonke izinto akhe athenga imoto enze zonke izinto ngendlela okuyiyona kodwa ngokuhamba kwesikhathi idlozi bese libheka ukuthi sikunikile imali ukwenza konke thina usenzeleni yini thina senzele yona bese idlozi lihamba bese liyakuphuca imali liyakwazi idlozi ukuthi likiyeke nje ukhule masu usukhulile usumdala la ngempela wena osunendleke eziningi ngempela bese likuphuca imali uthola ukuthi mhlambe futhi ukuphucela kwakho leyo mali sekuyoba nzima manje ukuthi uqale phansi ke manje le mali ibuye ngendlela ngoba sekudinwa abantu abakwembethe usuzaba satheka baqhuza usumdala uyabhaquza akusabhaquzeki uhluleke ukwenza izinto ngendlela wahluleka ukujabulela ophiwa wona nokubenzela abantu abadala izinto ngesikhathi wena ekukhuleni kwakho kukhona abantu abakunikeza zona noma ngaso sonke isikhathi ukuthi enene mangabe kukhona ukutholayo nayo ukwazi ukuthi kube khona ozobenzela wona wahluleka ngaleso sikhathi bese beyakwephuca imali ngaleso sikhathi lapho usuphucwa idlozi lapho usuphucwa idalwe eziwembethe. Indlela kwesinye isikhathi ke idlozi elike lenze ngayo icishe kwesinye isikhathi ifuna ukuthi ayifane nabo ukuthakathi kwesinye isikhathi ngoba ngifuna ekutheni ngoba ngisho nayo imoto kwesinye isikhathi idlozi alibheki imoto ife manje uqale ukuthi kwenze njani ufa izinto endlini zonke izinto ezizokwenza ukuthi ayiphume angayiboni lisuke selenze njalo idlozi. Omunye limuphi umsebenzi lithi manimuphi umsebenzi uthola ukuthi angahlali ngisho isikhathi eside emsebenzini mhlawumbe ahlala 6 months noma ahlala unyaka owodwa bese bephinda bayamephuca bamphucisa ukuthi bayabona ukuthi le madlana mhlawumbe esimnike wona manje ngalesikhathi esifishane uhluleke nokusikhumbula nje ukuze into yakhe izokwazi ukuthi iqhubeke. Bayakwephuca abantu abadala imali lapho sikhumbule futhi engifuna ukukhumbuza kona kakhulu ukuthi idlozi noma abantu abadala bayakwazi ukunikeza ingalende wena ngesikhathi unikezwe ingalende uthi mhlawumbe bese uthi ngizobenzela kanjani noma
ungayinaki lento okwenzela abantu abadala bese uthi ngoba nakhona nje ngiyaphila izinto ziyenzeka wena bese ungabenzeli lutho kanti la bezokuphuca khona izinto la bezokumoshela khona izinto uzusole ukuthi khona okuthakathayo futhi uzumbone nokubulalayo ukuthi izinto zakho zingayiphambili kanti ushawa izenzo zakho sokuthi wena kunezinto ongazenzi kahle ekumele ngabe uzenza kahle. Abantu abadala la ngifuna ukucacisela khona futhi ukuthi bayakwazi ukunikeza u5 kodwa kulo 5 rand asuke bekunikeze bona balindele ukuthi noma ngabe u50 cent usale no 450 ngithatha u50 cent kube khona izinto thina ozosenzela zona ezifaka thina abantu abadala wena bese uyahluleka bathi mase bekuphuca futhi bese kuba buhlungu kufana nanokubonga ukubonga bakithi ngike ngakhuluma ngokubonga lento ingena nalapho ekubongeni ukuthi wesinsikhathi khona umuntu onikezwe izinto ahlule nje uthole ukuthi abantu bakho kwesinsikhathi azikho into ezithena abazifisayo noma abazifunayo khona abantu abanalo nhlanhla ukuthi ayikho idlozi lakhe into enibasayo noma abantu bakubo into abayibasayo kena bayamupha nje izinto bese belindele ukuthi yena uzokhombisa ukuthi uyakujabulela lento abasuke beyenza kuyena ukuthi nje bona bayakwazi ukuthi bakuphe izinto bese belindele ukuthi ngawuzokujabulela lokho ukhombisa ukubonga kwakho ezinkulumeni zakho ukukhuluma ukuthi cha izinto eninginika zona ngiyazibona lamandla eninginika imali eninginike zona ngiyazibona kepha ngicela ukuthi ke niqhubezele kushone phambili makungapheli angithi lapho wena kubona ukhombisa ukuthi wena lezi zinto abakunikeza zona noma lokho abakupha kona uyakujabulela nawe bapha amandla ukuthi bakwazi ukuthi bakuqhubezele phambili lezi zinto asuke bekunikeza zona uhlula nje yiloko ukubonga bathi mase bekuphuca abantu abadala bese kuba buhlungu ezinye zezinto lezo ezenza ukuthi imali ingahlali esandleni izenzo zomuntu kwesinye isikhathi noma izinto indlela thina esuke senza ngayo kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye umuntu onenhlanhla ke bakithi othola ukuthi ngishezi unokuboniswa uthola ukuthi izibonakaliso ziyavela kuyena ukuthi sicela usenzele ukuthi enze ukuthi kodwa angakwenzi ngokuhamba kwasikhathi mase phuca imali noma imali engasayiboni ukuthi uyenzani kube ngathi inyani kanti ubeboniswa etshengisa ukuthi enze u1 enze u2 senzele u3 senzele u4 ngoba kwesinsikhathi basuke bekunika imali ngoba nabo befuna ukusizakala wena mangabe usuthola imali sihlale ezandleni wena usuyakhohlwa uyayibona engazi ukuthi wena nje uvele wanenhlanhla nje imali ehlala ezandleni kanti khona isidalwa esuke singenelelile ekutheni wena kube khona ozokuthola noma kube khona imali ezohlala esandleni wena usuyasikhohlwa leso sidalwa uhlula nje ukubonga cha ngiyabonga noma enkulumeni yakho kwesinsikhathi ungasashonga ukuthi ngiyabonga ngoba kwesinsikhathi abantu abadala usuyeqinisiwe makuthiwa bazithutha kwesinsikhathi ukusho kwakho kwesinsikhathi ukuthi ngiyabonga abanye bazothi ukuthi ayithuthi umntwana usanele esimnika kodwa ukuzoba ubatshela ukuthi izinto eningipha zona lokho eningipha kona ngicela ukuthi niqhubezele phambili ukhule angithi ngiyabona asizijwayezeni bakithi kunezinto ezenza ukuthi imali iphele esandleni kodwa uthola ukuthi asiboni nje ngenxa yezenzo zethu nanokuthi kwesinye isikhathi ke imali kwesinye isikhathi uma uthola ukuthi iyaphela ezandleni into kumele uyisukumele lezo kwesinye isikhathi ngoba ukuthola ukuthi khona ukuganga okusuke kukhona wena okwenziwe ukuthi vele ube umuntu imali engezohlala ezandleni kuyena ube umuntu ongezokwazi ukuqhubekela phambili ube umuntu nje impilo yakhe ezohlala ishona phansi ngaso sonke isikhathi ngenxa yomona wabantu osuke bezama ukuloya ngaleso sikhathi noma bekuthakatha ngaleso sikhathi ugcine futhi kuphele kanjalo omunye kwamsebenzi agcine angawutholi kwanhlobo ke umsebenzi omunye uthola ukuthi akawutholi nje ngenxa yezinto ezenziwa kuyena ukuthi vele kwavalwa nje ukuloya angatholi ngisho umsebenzi bakithi ezinye zezinto efunakala ke sizama ukusukumela lezo sizibheke singahlali phansi ngoba khona abantu abagagile laminyango abayibopha impilo yakho ibophe kunomphela uma ngabe umuntu ongezosukuma uzama ukuyilwela nawe impilo yakho bakithi ilezo zinto nje kade ngithanda ukuzikhumbuza namhlanje nendaba yengane bakithi ukuthi abantu umuntu mengabe azi ukuthi unengane yakho uphuma izinto ezingenziwe isukumela ukuthi kuba nengane futhi eqeda imali idlozi leqeda imali ngenxa yezenzo zethu ubuthakathi beqeda imali ubudedengu bemali nokuthanda izinto kakhulu kwesinye isikhathi gcina isidalwa sakho sesiduba noma sesidinwa ukuthi simnikeze imali kodwa wenza izinto ezingalungile bakithi ezinye zezinto eziqeda imali lezo
Ngizothanda-ke bakithi namhlanje ukuthi enene bese ngigoqa lapho, kodwa futhi nginikhumbuze-ke bakithi ukuthi enene mangabe le video uyithandile nanka amanye amavidiyo avela la screenini ongaphinde futhi uzibukele wona. Ngizothanda-ke namhlanje ukuthi bese ngima lapho. Thokozani.